I posljednji ljudi od sa kanala Mystery Legend GTA San Andreasa i danas igramo Mr. X, ali na neobičnu jedinicu, nastavim sa ovim serijalom. Danas je trebao da bude, kako se zove, da snijem live, ali sam odlučio da neću se dugo namešta, a i ko bi mi još gledao tek 1-2 subscribera, neću da se reklamiram, tako da krećemo, igramo sve od početka, a zato će ovaj klip baš dugo da traje, mislim malo će duže, ja mislim, ne znam sada. I da, kao što sam rekao, sve iz početka idemo, samo ne znam odakle ću da počnem da istražim, da li idemo prvo kod CJ Mike ili, a ne, idemo mi odmah ovdje. Malo samo trebamo da sačekamo i evo nas u trunk upu. Verovatno, izvinite ako se možda loše čujem, stvarno trebam da nabavim bolji mikrofon i sve bolje, ali trenutno ne mogu to da uradim. Sad ćemo otići, ovdje vam se prvo nalazi i vidjet ćete bolje kad se otvori malo mapa, što sad nije otvoreno, nema veze. Uzet ćemo project kao begin, evo čujete nešto, to su ovo drva što moji rade, tako da izvinite zbog toga. Ja ću pokušati što glasnije da pričam, ali stvarno izvinite ako se ne čujem baš dobro, sve sam smanjio zvuku koje je moguće, tako da uzet ćemo ovdje i da, prelazit ćemo najverovatnije bez šifara, mislim tako sam ja to zamislio. Uzet ćemo ovo, onda ćemo uzeti mjesto ovoga, ovo je bolje, kaloš, pištolj ovaj i to je to. Ne znam da mogu ovo da uzmem čak, mogu, nice. Ok, idemo sad ovamo, nismo to uzeli sve od oružja, trebamo još da uzmemo. Healovat ćemo se, ješćemo kod onog, nećemo kućiti ih, ješ sam i to. Vidjet ćete gde, sad idemo po mitraljez, odnosno po minigun. Onda pošljemo stvarčicu i krećemo sa istraživanjem. Hvala na 20 subscribera i tako. Postite mog druga Ika Bure se zove, link će biti u deskripciji. Subajte se na njegov kanal ako želite, snimam live-ove i tako. I ovdje se nalazi zadnja stvar koju ćemo uzeti, tamo tu možemo da izađemo, to je minigun, samo moram biti obraćan da njega uzmem. I to je to od pušaka, krećemo. Ostavit ću u deskripciji mod Mr. X i kako se instalira. Znači dobit ćete, nije ovo da vi ručno instalirate, već je ovo sam launcher, tako nećete imati nekih poteškoća. Izvinite što čujete drvo, znači ovdje prvo vam se nalazi lizard. Znači lizard, on bi trebao da se spona sad ovdje kad ne izađemo. Eno ga lizard, vidite ga pušten. Ubit ćemo ga čim pokupimo. Nisam dugo igrao Mr. X, tako da nisam siguran, mislim da ovako mogu da ga ubijem. Znači smanjio sam zvuk do kraja da bi se ja čuo. Ok, ne možemo ga tako ubiti, zašto? Još ovako mu se ne skida healthy, ovako, ne, sorry. Bre, rešio sam ga s ovim. Ovo je inače mnogo jako, ovo može čak i do tamo da udari, ako ste malo bliže. Ubili smo lizarda i odmah krećemo dalje. Izašao je Mr. X2, ali ne, onaj launcher je pokvaren za njega, mislim ne radi, probao sam na sve načine, ali launcher jednostavno neće. Napišite vi u komentarima ako imate isti problem kao ja. Onda dalje, gdje ćemo dalje? Pa, ovdje najbliže, ajmo da rešimo alien. Oni se nalaze ovdje. Pre nego što za njih nam treba posebno oružje, to je jedno vatrno oružje kao fire thrower, tako ne znam kako se zove. Inače to oružje vam ispaljuje vatru i to će nam trebati jer njih ne možemo biti normalno, to jest sa puškama ili bilo čime. Znači za svako čudovište treba određene stvari, za nekog možete ovako, ali lakše vam je znači da radite što vam kako kaže. Znači ode minigun, treba nam i pakova. To smo dali zamenu za minigun, pošto je tako napravljeno. Idemo na tu lokaciju, moramo biti oprezni da ne pređemo, mislim da ne pređemo Areu 69, a zapravo ukucat ću AEZAKMI. Samo tu jednu šifru da se ne javi policija, jer mi fore da ubijemo čudovište, ne smeta policija, tako da to što sam ukucao bukvalno
Šta nije ni bitno, vidite ima nova kola. To su, znači, to je kao sve X-Files, znači pogledajte seriju, molim vas. Mnogo dobra serija u pitanju. Kao istražujem misteriju, to ima tigricu. Okej. Ne, ovo dobro. Samo pazim da me voz, vidite, znači taman kad sam ja rekao pazim voz, on je došao, znači da sam uvedio. To ne da bi umro, nego bi mi čak eksplodirao. Ovdje imamo tamo Chunk Up, našu firmu, šta god je. Okej, možda bi trebalo bolje preko brda da idem. Kažem, znači ako se dobro način, izvinite, koristim Nvidia GeForce Experience kao rekorder. Čekaj, moram malo poguram ovaj auto, svako zabode, poguram ga. Koristim taj Nvidia GeForce Experience, zašto sa svim ovim Fraps, Bandicam i tim programima nemam baš iskustvo i ono loš, mislim, zastarili su i loši. Recimo za Fraps imao neki error da snima 30 sekundi, sve sam pokušao, neće. Za Bandicam također, mislim, mogu da snimim samo 10 minuta. Kada ga, znači, svi programi moraju da se kupe, znači, na sve programe koje sam instalirao, mogu samo maksimalno 5 minuta. A ja da katujem svaki put, ne da mi se, tako da. Za GeForce Experience mogu kukoću, tako da. Inače, ako nam se ovaj auto izgubi, mislim da vamo ima jedan motor, da, pa ćemo taj motor, ako nam se ovaj auto izgubi. Sada, znači, ovdje vam se nalazi, po ovoj traci, tu dođete i trčite kao malo ovako, ovamo tamo. Znači, nastavit ćemo svojim običnim istrima, ne brinite, sada ću malo ove modove, ovo ste vidjeli to? No, okej. Zašto su, vidite, svemirski brod. Vanzemaljci su došli po nas, ubijemo ih. S ovim može da se skine leteći brod, ali jedva. Znači, onako, ako puca ovako ovdje u krilu, to je ako da pucate vazduh, jer su oni zapravo uzeli helikopter i u skriptama su radili kao vanzemaljski brod. Znači, to tako i recimo, uzeli su, nemam pojma koji auto i pretvorili go, znači neki tamo običan auto i pretvorili. Tako su i vanzemaljski brod. Znači, ostavit ću vam launcher dole, on vam sam sve instalira, jer sami izaberete da vam je skinut GTA San Andreas. Ono su vanzemaljci, zato što mnogi ljudi, možete jako da se zeznate tokom instalacije vi ručom, mislim, ako hoćete možete nađete neki drugi link, ali ono, ja sam vam najbolje ostavio taj, zato što bukvalno samo vi izaberete da je San Andreas i on vam sam instalira, ne treba dugo, ono 5 minuta se instalira. Ipak je ovo malo veći mod, vidite, imate i bazu svoju, imate baš i dobro, ovaj Mr. X šteta što ovaj Mr. X2 launcher ne radi, a ne možete da ga ruču, mislim možete, ali nije pravi Mr. X, ono, ne daje ni bazu, ni čudovišta isto, ni ništa, to je neki kao Xender X Files, ali ne, nije to pravo, ja ne volim to. Ovo je pravi Mr. X od Z89 launcher iz 2000, nije 14. ne updatiran, već tamo 11. 12. kad je već izašao. Uspio sam da ga nađem, da ga ne bija ručno, jer ovi ne možete ni da pucite, znači to znam odmah. Mogu i da pokušam i s ovim, ali ne skidam uopšte health i oni kad mu udare to daju nenormalnu damage-a, što i dobro na kraju. Evo ovaj fan, vidite kakvi su fakci, brate. Znači, izvinite ako čujete lupanje, ali šta ja tu mogu. Okej, ubi i njih. Oh snap. Oh shit, ja sam mislio sam zapalio, ne, zapalio sam samog sebe. Fuck, on mi je oduzeo damage-a malo. Vidite, oni tamo su pocrkali, ovaj svemirski brod ne mogu ni ovako da dohvatim. Shit. Šta ih je, brate, ali ih odva ih pušta. Vozača mislim da niko ne vozi to mene, ali ovo. Dođe. Okej. Vidite, mnogi su ovdje pockali, sad ćeš ti da umreš. Malo se odaljim, malo više, da mogu da pucam. Jao, brate, shit, zapali sve njih. Nemam baš ni puno ovog. Ovo što zapaljuje, ali ne veze. Ej, gdje ćeš ti? A zašto si preno vatru, čovječe? Ej, zašto toliko? Neće da stane. Okej, mogu da pucamo sa onim. Ne mogu, brate, kad treba da se odalim. Da ne pucam sad.
Ne veze, ajde zapravim malo blika. I ovog ovdje. I sada pravimo pucam bar jednom. O ne! Zapalite se, gorite bli. Kako su naporni, ne mogu da verujem. Rešili smo to, mislim da niko više neće da pada. Samo li će još jednom doći. Bre, s ovom puškom je najbolji. To je sam isti broj. On je isto, mislim, ne treba on sad da padne, ali ono, možete ga pucati. Nije bitno sad da baš on da padne, ali ako hoćete. I mislim da je to, samo on da izgori. I da smo ubili. Jesmo. Kao što vidite, nema vanzemaljca, ovaj svemirski brod će polako početi i sam da se ruši dole. I izgleda da nam se auto nije izgubio, odnosno despono, to je super. Malo će sam da padne, tako da mi nastavimo dalje, kao što vidite rešili smo i vanzemaljce. Sad krećemo dalje, možda bi mogo malo da se healamo, nema veze. Preskočit ćemo jednu misteriju. To je ovdje jedan trut koji je zelen ovako, zašto njega ne možete da ubijete i ako ga pucate, on je nešto okružen, nešto zeleno i drži piramidu i ono, ali ajde ako hoćete da vam ipak pokažem, ali već sam, kako se zove, već sam radio tutorial, već sam radio bre, toga, ajde, kad hoće, ukucat ću ja sam, iskreno volim ovo sad, kad sam već ukucanu šifru, ne mogu ja, zato što evo sad će ovdje mi se vrti ovaj ključ. Zato što taj trup ne možete da gubite i mnogo se teško nalazi on. Znači ono se nalazi između, vidite ovo 2 pa ovdje negdje između stavite. Jer se tu negdje nalazi, sad ću kada bi trebalo da ga vidite na zadnji zelenog. Teške, laše su uređene teksture, evo kao što vidite, ja sam se slupao. Vidite, to se nije uopšte vidjelo kad stanete ovako lepo. I malo se približite uzgled. Evo vidite, znači, taj trut kad ste prešli onu misiju s onim zelenim kao green goo, on je to nosio, izgleda da mu se slupao hiš, da su ga verovatno ovi upucali, da se to zeleno, taj šta god je to, prosulo na njega i on je tu umro. Iako ga pucate, nećete mu naneti nikakav damage, ni heal, što to je sve tako stavljeno. Ako mu se približite, kao što vidite, polako će vam početi pancir da nestaje, vidite, on drži neku piramidu. I vidite kako tu leži mrtavi, tako da bolje da se ja sklonim dok još nisam umro i da ukucam jama. Eto, videli ste truta. Dalje, radit ćemo još par misterija i to bi bilo to za ovaj klip, tako da, evo, ajmo istražit ćemo još jedno. Zapravo mogu, zaboravio sam se nalazi jedan killer, ali bi mogli da istražimo Nemesis, odnosno iz Loch Nessa. R-I-P-A-Z-H Fly. Znači, ukucat ćemo R-I-P-A-Z-H i otiću do tamo. Nastavit ćemo s ovim serijalom, naravno. Nema nikakvih problema, samo pišite u komentarima. I ono, tako. Neće se ponovo ovdje stvoriti svakako to kad jednom ubijete. Gotov je, znači kad sačuvate, ako sačuvate ponovo na tom istom vašem serveru da se čuli, neće se stvoriti, ali ako restartujete igricu, a ništa ste čuli, ponovo će se pojavi. Ja ću samo da restartujem, neću ništa da save-am, možda samo zbog pušaka jednom. To je zato što nema nikakav nagrada kao u Mr. X dvojicu. U Mr. X dvojici ste u R-I-P-A-Z-H. Zato što u Mr. X dvojici ste mogli kada ubijete čudovište, recimo piše kao ubili ste, nemam pojma šta, i dobijete određene pare, te pare skupate pa ste morali da kupite ova vozila i sve je bilo fino bolje urađeno nego sada, ali nema veze, imali ste bolju bazu i na kraju biste kao dobili neku pušku, bili su kao boss vanzemaljci, znašte kako to dobro bilo urađeno, ali šteta. Kao što sada vidite, evo je iz Loch Nessa ono čudovište. Vidite kako izgleda, baš je dobro održano, vidimo još koliko usput, zašto ne pokupimo. Ok, skočit ćemo ovdje. Samo da vam najavim, ako ste avionom ovdje prolazili, sviđa bi rekao, oh shit, i samo bi ovako umro. Ono, avion bi se srušio u vodu, samo bi imao health i djelom crkli. Ako biste također Rocketmanem ili tu prolazili, vi biste umrli. Ovo zmi ne možete ubiti.
Mogu da vam pokažem samo kako izgleda kad se umre, ali ništa posebno. Kad se umre, jednostavno on samo padne ovako. Ajde, da li vam pokažem? Hajde, Rocketman. Evo, vi recimo tako prolazite Rocketmanom i ne vidite. I odjednom ste crkli. Eliminator. Inače, samom promeni jezika, vi možete posle da promenite vi. Vidite, sponem su bolnici, nemam ništa. Ovako izgleda CJ default skin, vi možete da promenite, ali ovako se sponete. I ne u svoj baz, vidjeli ste na samom početku. Tako da, eto, to je bilo to što se tiče ovog klipa, mi se vidimo sljedećim.